Yesu Kristo abaho umugisha, abagirire neza, ubwiza bwiwe bushishikare kuba ku buzima bwanyu, ubuntu bwiwe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Ndabashimiye ku kiganiro cyiza muhora mukurikirana na ijambo ry'umunsi. Yesu abahezagire cyane. Uyu munsi wa none ndafite ijambo rigufi nshaka ko dusangira namwe rivuga ngo uhoraho aba ariwe dusaba imvura. Imvura ni ikintu gikenewe cyane muri buno buzima bwacu busanzwe. Igihe hatari imvura nta kwera, ibintu byose biba bimerewe nabi. Ariko igihe imvura iguye ubutaka buranezerwa bukamera tukaronka icyo dufungura. Ndashaka ndababwire imvura yo mu buryo bw'imwemo. Imana itugwishirize imvura. Ahari ubutayu, hatari ibyizigiro, hatari amahoro, Imana itugwishirize imvura. Dusome mu gitabo cya Zekariya. Ubuhanuzi bwa Zekariya igice cya 10 umurongo wa mbere. Twumve icyo Zekariya yavuze. Yaravuze ngo uhoraho aba ariwe musabe imvura. Ngwigwe mu gihe kitasura. Igwe mu gihe kitasura. Muyisabe uhoraho arema imiravyo. Nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese imumereza imirima. Amen. Hari imirima yawe isa niyarumze, hari ubuzima bwawe busa n'uburushe buremerewe. Uhoraho reka abe ariwe dusaba imvura, atugwishirize imvura. Amen. Atugwishirize imvura kugira ngo imirima yacu ishobore kwera. Reka tubwire umwami wacu muri kino gitondo itugwishirize imvura yo mu buryo bw'imwemo. Ubuzima bw'ubutayu dutandukane nabwo. Haleluya. Imana ikugwishiriza imvura ube mu buzima butotahaye. Mu gitabo cya Yesaya haravuga ngo umugorozi azomera nk'umurima ukwegewemo amazi. Mu gitabo cya Zaburi akavuga ngo umugorozi azototara nk'ikigazi. Kubera iki? Hari atuye hafi y'isoko y'amazi. Reka dusaba umwami wacu imvura atugwishiriza imvura. Amen. Imvura igwire ubuzima bwacu. Zekariya yavuze ngo uhoraho aba ariwe musaba imvura, ngwigwe mu gihe kitasura. Muyisabe uhoraho arema imiravyo. Musabe uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese imumereza imirima. Hari ahantu hasa nahumaganye mu buzima bwawe, hari ahantu hasa n'atari ibyizigiro. Reka dusabe imvura y'umwuka, dusabe imvura y'Imana itugwira ubuzima bwacu. Hariho imvura yindi yavuze Dawudi, yavuze iyindi mvura nziza cyane yanditse mu gitabo cya Zaburi ya 68 umurongo w'9. Mana urekurire ishamvu yawe imvura y'ubuntu. Mu mvura ndakwifurije Imana ikugwishiriza imvura y'ubuntu. Iyi mvura Dawudi yavuze ndayikwifurije imvura y'ubuntu ikugwire. Washubije intege hamwe hari harushe. Ahantu harushe, ahantu hari ubutaka bwumye, ahantu hari mu butayu nta kindi cyahembura uko imvura. Washubije intege hamwe hari harushe. Mana warekuriye ishamvu yawe imvura y'ubuntu. Imvura y'ubuntu igwire ubuzima bwawe. Hasubire kandi hanage, hasubire kandi hatotare. Imvura y'ubuntu igwire mu kazi kawe. Byari ibikorwa byawe bisa n'ibiko bitariko biragenda. Ndagusengeye ngo imvura y'ubuntu ihagwire. Imvura y'ubuntu igwire mu bikorwa byawe z'amaboko yawe. Bijya bikorwa Imana yaguhaye. Kakazi kawe Imana ikagushiriza mu imvura y'ubuntu. Mu izina rya Kristo Yesu. Imvura y'ubuntu igwire ku buzima bwanyu. Igitabo cy'Abalewi igice cya 26 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko nanje nzogenda mbarekurira imvura mu bihe byayo. Haleluya. Mana turekurira imvura. Turakeneye imvura y'umwuka wera, turakeneye imvura y'umugisha Mana, turakeneye imvura itumereza ibyacu, turakeneye imvura mu byacu no mu bacu. Nuko nanje nzogenda barekurira imvura mu bihe byayo. Igihugu kizogenda kimbuka ivyimburo byacu, n'ibiti byo mu bindimiro bizokwama bitegengeye. Haleluya. Imana iguheze kwimbura, Imana ikugwishiriza imvura, Imana ikugwishiriza imvura y'ubuntu, imvura y'umugisha muri biriya bikorwa byawe kugira ngo ubashe kwimbura. Haleluya. Ngo imirima yacu izokwama yimbura kubera iki? Yahawe imvura. Haleluya. Urifuza ubuzima butotahaye, urifuza ubuzima bwuzuye umunezero, Imana ikugwishiriza imvura igukure mu butayu. Ubutayu ni ikintu kibi cyane. Nta munezero wo mu butayu, nta byera mu butayu, nta buzima bwo mu butayu. Imana ikugwishiriza imvura. Turakeneye imvura y'umugisha igwira ubuzima bwacu. Haleluya. Igitabo cyo gusura mu byagezwe igice cya 28 umurongo wa 12 haravuga ngo uhoraho azobugurira ijuru ariryo wiko bw'iyo bunahaye ngo ahe igihugu canye imvura mu gihe cyayo. Imana ishimwe. Imana ihe ibyo bikorwa byawe imvura, ahezagire ibikorwa byanyu byose. Imana ihezagire ibikorwa byawe.
ibikorwa byawe Imana ibigwishiriza mu imvura y'umugisha. Ibyo ukora ibyo werekeje amaboko Umwami Yesu abigwishiriza mu imvura y'umugisha. Amahanga menshi azoza kubagurana ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Amahanga menshi azoza kubagurana ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Ndabifurije kuba abanyamugisha. Ndabifurije kuba abanyamugisha. Imvura y'umugisha igwire mu buzima bwanyu. Amen. Igitabo cya Yoheri igice cya 2:23 aravuga ngo noneho nimunezerwe yemwe abantu b'Isiyoni, munezere guhoraho Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugezo rukwiye. Amen. Imana iduha imvura y'agatasi ku rugezo rukwiye. Haleluya. Kuko ibarekuriye imvura ikabaha y'agatasi n'iy'urushana ku bwa mbere. Imana itugwishiriza imvura y'umwuka wera igwire ku buzima bwacu, imvura y'umugisha. Haleluya. Imvura igwire ubuzima bwacu. Ari ubutayu bavandimwe, imvura igira mu buzima busanzwe, imvura igira akamaro. Imvura igira akamaro. Ibyo dutunze, inka, intama bimererwa neza mu gihe hari imvura. Mu butayu bimererwa nabi. No mu buzima busanzwe bwo mu mpemu turakeneye imvura y'umwuka wera kugira ngo igwire ubuzima bwacu. Turanze kuba mu butayu bavandimwe. Birababaza cyane kubaho mu buzima bw'ubutayu uri umwana w'Imana. Ndagusengeye ngo Imana ikugwishirize imvura, usubire kandi unage, usubire kandi utotahare, usubire kandi wumve Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo aguheza inyota n'inzara byo kubana n'Imana. Ufata umwanya usengera inovura uvuye ngo Mana ndakeneye ngo ugwishirize imvura mu buryo bw'imwemu no mu bikorwa byanje bya minsi yose. Ubigwishirize imvura. Ndakeneye imvura. Yavuze Yoheri yavuze ijambo ryiza. Noneho munezerwe yemwe abantu b'Isiyoni, munezere guhora Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugezo rukwiye. Imana iduha imvura y'agatasi ku rugezo rukwiye kuko ibarekuriye imvura ikabaha y'agatasi n'iy'urushana ku bwa mbere. Amen. Iduhe imvura ku bwa mbere. Yesu abagwishirize imvura y'ubuntu. Dawudi yavuze ngo nzabagwishiriza imvura y'ubuntu. Zekariya aravuga ngo uhoraho abariyo musaba imvura kugira ngo ibamereze imirima. Ingabire zanyu zazimye, ibikorwa byanyu bitagikora, Imana ikugwishiriza imvura. Imana ikugwishiriza imvura, usubire kandi utotahare, usubire kandi unage, usubire kandi ubeho mu buzima bwuzuye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Imana ikura ubutayu mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha. Dusenge. Mwami Yesu, Zakariya yavuze ngo aba ari wowe dusaba imvura. Turakeneye imvura mu buryo busanzwe, turakeneye imvura Mana mu bikorwa dukora. Umwe wese mu gikorwa akora ndawusengize ngo imvura y'ubuntu igwire ibyo akora Mana. Imvura y'ubuntu igwira ibyo akora. Imvura yawe igwire mu buzima bwacu Mana. Turakeneye kuba mu buzima butotahaye, mu buzima bwuzuye ubwiza bwawe. Imvura y'umwuka igwire ku buzima bwacu Mana. Haleluya. Imvura y'ubuntu. Haleluya. Yoheri yavuze ngo muyisabe, mumereka kurya mwari mumeze mu gihe cyaheze. Hari igihe cyaheze twari twuzuye ubwiza bwawe, twari dutotahaye Mana. Turakeneye ngo tugwishirize imvura. Dusubire kandi mu bihe byacu bya kera. Amashimwe kugarukira mukunzi wacu Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Mana, mana.